Маалымат технологиялар боюнча форум өтүп, чет өлкөлөр катышып абдан кызыктуу проекттер болду. Суроолор берилди, жооп берилди, мага да суроолор берилди. Ошондон кичине видео болду. Пикириңиздерди төмөн жакка калтырыңыздар. Какой вопрос вот здесь самый интересный для вас? Бұл форумда мени кызыктырганы кыргыз тилинин базага кириши, корпусун түзүү деп атпайбы? Ошол түзүлсө, анда бизде роботтор пайда болот. Ошол роботторго эмнени айтсак ошону жасап берет да. Ал түзүлсө дагы биздин окумуштуулар чет өлкөлүк журналдарга автоматтык түрдө англисче жазып чыгара алат дагы, дүйнөгө Кыргызстандын атын чыгарат. Эгер англис тилинде бул которуп салат да, эгер корпусу тилдин базасы түзүлсө, анда бизди бүт дүйнө угат. Анткени англис тилинде дүйнөнүн канча жарымынан көбү сүйлөйт. Орус тилинде 3% сүйлөйт болуш керек. Ошондой. Ошондуктан биз азыр окумуштуулар дүйнөгө чыга албай атабыз. Бай өлкөлөрдөн инвестиция тарта албай атабыз. Анткени англисче билбейбиз. А бул корпусун түзсө, ичине баардык сөздөрдү кирсе, азыр канча 300 миллион кирдейби? Баарын киргизиш керек да. Ошондо бул машина акыл айтып атпайбы? Же башка автоматтык түрдө англисчеге которуп салат да. Эмне деп жазсаң, макала жазасыңбы илими, же айтасыңбы, анда аны дүйнө жүзү окуйт. Ошон үчүн керек. Кыргыз тилинин келечеги адистерден көз каранды болот. Эгер жакшы адистер келсе, анда аны дүйнөлүк деңгээлге чыгарат. А эгер ой, билимдин кереги жок деп, албетте СССРдин билиминин кереги жок азырчы. Ал өтүп кеткен башка режим үчүн. Ал СССР үчүн керек болчу. А биз үчүн кереги жок. Анткени биз дагы жаңы реалдуулук. Нужно не препятствовать. Там некоторые у нас тоталитарно мыслящие люди запрещают общаться со сверстниками из развитых обществ. Вот это надо прекратить. Главное вам не мешать молодежи, во-первых. Во-вторых, молодежи нужно ближе к информационным технологиям и на видео, через видео изучать. Ну, если мы не можем контакты с ними, то хотя бы через видео нам надо образование получать. Потому что наши университеты где-то 800, там, 900 месте в мире. А вам надо первые места, как Гарвард, Стэнфорд и другие. Вот поэтому вам надо самостоятельно. Вы ни на кого не надейтесь, только на себя и прилежно учиться. Там нужно получить диплом в наших университетах, но настоящее образование вы ответственны сами. И второе, вот я преподаю в университетах, да, они думают, что преподаватель все должен дать. Нет, в университетах ответственность на самих студентов, они уже взрослые, они самостоятельно должны учиться. Дальше еще было выступление иностранных специалистов из Японии, из Кореи и из других стран. Очень интересная технология, об этом в другом видео. Свои мнения здесь оставьте и можете поделиться, чтобы многие увидели. Спасибо за внимание.